Id-daħna tal-bombardamenti fuq ix-xefaq ta' Gaza kienet tidher sas-sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu. Iktar tard l-aħbar li truppi Iżraeljani bdew jirtiraw. Segwew sriebet twal ta' Palestinjani fi triqithom lura lejn darhom. Mahira Anaxi tħaffef biex tkompli ħajjita minn fejn ħallieta. Wallahi naħna farħanin. Lanqas stajt norqod bil-lejl bil-ħsieb bl-istennija u biex nisma' l-aħbar li nistgħu nerġgħu immorru lura d-dar. Irrid immur lura lejn il-post li għext u kbirt fih. Il-familja tiegħi hemm u m'għandix sabar sakemm nasal u narhom. Fuq ix-xaqliba l-oħra f'Tel Aviv in-nies qamu jaqraw l-aħbar li l-Kabinett Iżraeljan approva l-ewwel fażi tal-pjan ta' Donald Trump għal paċi f'Gaza u l-ħelsien tal-ostaġġi. Bil-ftehim l-Armata Iżraeljana trid tirtira parzjalment minn Gaza sa 24 siegħa wara l-approvazzjoni mill-Gvern Iżraeljan. I think this deal is way overdue and I'm very glad they finally did the right thing and I hope that we'll continue in a better path, making Israel and the whole area a place that we're all proud to live in which each person who lives here has their own space and their own freedom. Mal-approvazzjoni l-Armata Iżraeljana bdiet tirtira sal-linja safra f'Gaza u jkollha bekk kontroll fuq nofs il-medda ta' Gaza. Skont il-pjan ta' Trump din hija l-ewwel fażi tal-irtirar maqsum fit-tlieta tal-Armata Iżraeljana minn Gaza. Wara dan, fi żmien 72 siegħa mill-approvazzjoni tal-ewwel parti tal-pjan, il-Ħamas trid teħles l-20 ostaġġ li għadhom ħajjin u trott lura l-katavri ta' 28 ostaġġ ieħor. Fl-istess ħin jibdew jinħelsu mijiet ta' Palestinjani minn ħabsijiet Iżraeljani.